Баткен областындагы Лейлик районундагы ушу биздин Үмүт бир тууганыбыздын үйүнө тарбиялап өстүргөн ата-энесине зиярат кылып келдик. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ya Rabbi Alemin, okulgan kasiyetli Kur'an'ın hürmetinden payda bulgan soğupturdu. Adam Aleyhisselam'dan başlayıp ahirki peygamber, iki alamdan çırağı olgan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e çeyinki bütün peygamberlerden, aziz Mevlana, mumun musulmanlardan, şu yerde omin de palakancayı oturgan mumun musulmanlardan ötüketken ata-babalarımız, bizden dua ümit etip jatkan jalpı mumun musulman marhumdan marhumalardan, oşuların katarlarında mezgilsiz Allah'tan bergen suğusu tügönüp, özü vergen, özü algan, Altınbek oğlu Ümit İnivist'in ruhuna bağışladık Allah'ım. Ümit İnivist'in bilip bilbey bu dünyada bendeçilik menen getirgen, hata gemçiliklerin günelerin özün geçirip, al dünyada öz rahmatını algın, surak sağlıkların cengil kılgın ya Rabbi Alemin. Kıyamet günü süyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin şefaatlerini nasip kılıp, özün süygen pendelerine değerli Firdavs cennetinden orun alıp, törüp tüyüce şoğularında ata-eneleriminin, bir tuğanlarımının, yakın sanalaşlarımının, Allah süyüklü olgan pendelerine dayardalgan Firdavs beyişinde joluguşulardan asiyetten basın. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Birahmetike ya Koşuyoruz. Allah'ım ahiretinde Allah güç var versin, kader versin. Allah razı olsun. Varın razı olsun. Ben isterim, namus istiyoruz. Başka bir şey değil. Biz kapısından öyle uşul joldun boyundan
Götpey kete albadık, Altı Mırza. Allah razı olsun. Murat Şüremiz. Hem Can safarga atlamayapsız. Allah'ım nasip kılsın. Allah nasip olsa bir adı verip ötkende dağı bir. Biz ошол zaman bizim Beylik rayonu boyunca жоопtu kızımız Aygül Ayım'a ушундай тапшырма бердик эле, келип кеткен болуш керек, сизге жоопкан болуш. Жолуккан болушуңуз көрдүк. Ушундай экен, буюрса эми тойлорго келгенде насип эткен болсун. Amin. Өмүрү бекер кетпеген болсун. Bir жакшылык жактарга бурулган күндөрдө насип эткен болсун. Amin. Сизге дуайыңызга бир тургандарына сабырлуулук берсин, жакшылыктар болсун. Çay gelip kaldı. Vakıtka. Çay. Az az. Rahmat Allah'ına yaşıp Kırgızistan kabul. Yakşı bir salımızda, koşsanızda. Yurtta dönüp sürüp. Niye çay maksatı Dua kılarız biz dağı. Namazlarımızda dua kılarız. Kırgızistan'ımız dönüşüyor, salım koşumuzlar. Sizde azamlar az bizden böyle. Bizge kereksizler, ülkenin Tunguyuk'tan alıp çıkıp ketkenге salımızlar, koşup etsеңіздер. Елдің тілегі şu değil mi? Бар bize geçen baldarдағы mына жаштар чарда бекеріне шыққан жоқ та, ел қалғанынан ешкім жашауға, жақсы жашауға үміткеннен, қиналғанынан шықты. Бұл шайлаудың эле емес бұл. Қанша эмелер болып кетті мына. 5 yıl аны сайладық, 3 yıl муну сайладық. Өзгөрүү жок, эл жөнүнөн чыкпайт да. Көкүрөгүндөгү бир эмелерди ушул өзгөртсөкпү деп баламыз дагы айтканмын ошол күнү. Апасына ай, звонить этип кой балага деп алдыма берип отуруп. Чыкпасын, ушундай болот деп. Ай жок апа, мен жумуштан чыктым, мына үйгө баратам деди. Өзүм уктум. Бакыш деле жата алган жок да, барыпчы. Telefondan gördü, onun dostları var. Karşı güreşke başkalar çıkart eken, düşümen başkalar göret eken. Ошондой болот атты. Dilekке karşı şunday olup atat. Emi insap versin, bari usta insap versin. Жақсылык күндөрдө жолугушканда Алла насип эткен болсун. Rahmat. Allah razı olsun barыңыздардан. Amin. Dasturxanaga rahmat. Ardam işlerinizde iyilik olsun. Ağzınızlarda koca kıdırım kolda жүрсүн. Oylagan oyunuz, niyetiniz iş kalsın. Kuda kalasa oşu birinci közlegen maksatınıza jetelik. Siz oşu dege oturunuz. Allah razı olsun. Ümittөй, patriot, jigitти tarbilagan. Sizge Allah razı olsun. Ömürlü olunuz, oorubаңыз, den soolukta olunuz. Karabak ayıldı. Kimdi? Makul. Бизден ушул 4-5 октябрдагы окуядагы маркум болгон биздин Үмүтбек бир тууганыбыздын атасы Алтынбек акенин үйүнө келип Карабак айылында экен. Бата кылып чыктык. Кандай жаш маркум инебиз ушул мамлекетибиздин келечеги, ушул биздин Кыргызстаныбыз үчүн ушул жигит мына ушул үйдө тарбияланып, ушул ата тарбиялап өстүргөн жигит, жаш жигит, кандай курч. Мына үйүнө кирип, бата кылып чыгып, Баткенди көздөй жөнөдүк. Ошол жерде түз эфир болот. Анан ошол жактан жолугушабыз.